Ha te de vin chanin na Frange van een frostbegak in je duw. Elsässisch has kaptein aan de skide Alsace te verschert na toege. Han jullie gannen ach ik me ga zich hier te gun ook na skide, ach heb ik een Elsässisch gejenu. On oblion na scholle show ha keherskortjen staatje het havin volum ta ganenach. Zat de vissergie ik Andreas Wolf. Bi man zinke tjekkesk Elsässisch doch lein, le kutjige gan da fuppetjeichke, hafele agus storchele. Shekanen Germanach a hinge, ha skabrin an an Alsace, Srein, faschkere griechliche Germalch. Ich als Kind habe nur Elsässisch gesprochen zu Hause mit meinen Eltern. Nu war mi ook het de vroemi ach Elsassisch lemo farentin. En nu sin gun zich mi Frankisch sin skolarig agus sin skol. A clown dus wel me goper en Jew, nu de geinig is mi gaif, a wel de bruin Elsassisch ik een tai agus kolish, frikke die eet le en kut schaun farentin, is genaan le en parentin. Urnen bruin in de parentini, a gewan de mes geen moeduten jever. Teilen wollen. Ganata van de programma hier en ik me Jane een channel France 3 Alsace. Ach soll kweet njach avrinjes Elsässisch. Und da sind sie gleich alle drei, das Hafele und das Storischele und natürlich Männerzink. Es wären so ungefähr 46% zurzeit. Damit weiß man aber nicht, wie gut. Hasn't mu gaiche te schias hier ten raast. A channelis de chomas vrines ati agus de suringai verra. Haljeche te schias hier te weincher Alsace a kamel mach wat germalche schaak. Channel me kritching schön. Hasn't kjar. Ha kutter mo kwatri koviad kan teunje po us fichet nyo fichet ze koik ha kapring. Agus noorschen hanaru utuichem gema iosol gu muga sich hier. 2%. Es geht gut. Ja, es geht schlecht. Maar vriendjes te Germaltjes tukkie to shen. Acha mondje na skire a ferachgin mar loag sohoritje le wonnerang agus wonne Germaltj get a wonnigat gan een dagu uich shen ek jefferamanen an een jachtri. Ha an kanen ek halloch glaverst. Maar shen sul jihatachert is na skaltjen. Normalerweise sollte man Elsässisch unterrichten und Französisch. Aber das Problem mit dem Elsässischen ist, dass es keine officiële schrift. Begaar Elsassisch agus Frankisch kan tjekkisk. Action trippeltje handle Elsassisch, snakkel Duits skrivi offergelaan. Ha koik je vergoel gaantjen aan, agus ganel is koen tje a begaare hikkisk, agus tje maar a begaarke skrivig. An shin reiner kogenig Elsassisch a vroin, agus germaltisch a skrivig. Und man schreibt Hochdeutsch. Bis zum Abitur und nach dem Abitur ist fertig aus. Wollen Sie kein Deutsch mehr? Goreke tjedich na hard skolle agus shune. Channel at de geori germaltjes tullig. Agus ma vrinis durish in jain rein germaltjes vat na hard skolle schach blione. Ma chwanjes mi mar hat a bring. Krimi gestorm ko de hat jain so hoch. Wenn ich höre, wie die reden, dann sage ich mir, was haben die in den 7 Jahren gelernt? Ha skoltjen dachanen nach privatjach aan, agus an bliane haas ich keher skoltjen staatje le klassischen dachanen nach kutjach. Dogenewich ha jalawan kluche an an Elsässisch aan. Bieri eich gen wel schen kulor kus an kanen a chumal pio. Andreas Wolf, BBC ALBA.